Satu kesilapan besar yang ramai crypto trader buat ialah mereka fikir leverage akan gandakan risiko. Tapi itu ialah kesilapan sebab tak kisah kalau anda guna leverage tinggi, leverage rendah atau kalau anda tak guna leverage pun. Apa yang menyebabkan risiko jadi tinggi ialah bila anda tak mempunyai risk management yang betul. Sebab anda akan masuk kepada situasi yang mempunyai high risk tanpa knowledge untuk cara kawal risiko itu. So, kalau anda mempunyai knowledge dan faham cara guna leverage, anda akan tahu leverage hanyalah sebuah tool yang maximize capital kita. Dia tak naikkan risk, dia tak kurangkan risk, dia tak naikkan profit atau loss. Dia hanya maximize capital kita sahaja. Dan kalau kita apply risk management yang betul, ini akan membantu kita dalam trading. Sebab kita boleh menggunakan capital yang lebih kecil untuk trade dan dapat profit yang lebih banyak. At the same time, kita boleh reduce risiko liquidation. Okay, so I'm going to show you exactly how I use high leverage. If you look at my trading journal here, in the alpha channel, semua trade saya menggunakan leverage yang tinggi 100x. Kalau ada 200x, saya akan guna 200x. Ini 400x. So, leverage tertinggi yang dia bagi ialah leverage yang saya akan guna. Kalau dia bagi saya 1000 leverage, saya akan guna 1000 leverage. Sebab, like I said, it is just a tool for us to maximize our capital. So, saya akan tunjuk anda exactly cara saya menggunakan leverage untuk maximize capital dan untuk elakkan liquidation. Okay, so pastikan anda like, komen dan subscribe dan tengok video ini sampai habis. Now, sebelum kita mula, we have a Maxi new user bonus, sign up and trade untuk dapatkan 20 USDT. Link saya akan letak di bawah. Let's get started. We are using the Maxi platform right now. Bitcoin USDT 4-hour time frame. Now, sebagai contoh, let's say saya nak open sebuah position sini. Okay, long position, stop loss saya letak sini lah. Letak sini. Take profit sini. Okay, so sebagai contoh inilah position yang saya nak open. So ini harga entry, kelabu, TP hijau and merah stop loss. So usually apa trader akan buat? Usually dia akan guna isolated margin mode. Secara default this is what you get, isolated. And maybe leverage 10 atau 20x. So untuk contoh ni we are using 20x. Okay, so kita guna limit order. I'm going to entry at market price. Saya tekan saja dari order book sini. Okay, so tengok dah dapat. Cost, let's say, sekarang capital saya ada 100. So, maybe saya letak 20%, let's say 20 USD. Kemudian kita tick long TPSL. Okay, kita nak letakkan TP and stop loss kita. So, stop loss, take profit sini. 94691. 94691. And stop loss 79231. 79231. Okay, so boleh tengok estimated loss 22 USDT, estimated profit 48 USDT. Dan kita menggunakan cost which is duit yang kita keluarkan untuk enter trade ini 20 USDT. Nah, untuk entry ni saya guna cost ya, bukan quantity. Cost is the actual money yang you masukkan untuk enter trade ini. Okay. But the thing is, bila you guna isolated, you bukan saja kena tengok TP and SL berapa, you kena tengok juga liquidation price. Okay, sebab isolated, dia menggunakan margin ini sahaja, dia akan masukkan kepada trade ini. Okay, so kalau margin ini tak cukup untuk support trade ini, let's say trade ini berjalan sampai sini, margin tak cukup, you akan kena liquidate. Okay, so let's say stop loss you dekat sini, take a look at our liquidation price. Yeah, long liquidation price berapa? 80072. Where is that? 80072. 800 lebih kurang sini. Okay, so tengok. Stop loss kita nak letak sini. Right? At 79231. Tapi liquidation price kita sini. So kalau kita tak sedar, ya, kalau kita tak tengok liquidation price,
silap-silap kita enter trade ni, price jalan, dia touch ni, kita dah kena liquidate. But who knows, dia reverse balik. Right? And then we get profit. So, if you don't pay attention to your liquidation price, you mungkin akan kena liquidate before your trade is even invalidated. Right? Sebab bila kita letak TPSL, it's basically di mana kita nak exit trade ini. Okay? So, you have to, when you're using isolated, tak kisah kalau leverage rendah, you have to pay attention to a few things. Number one, you have to pay attention to your stop loss and take profit price. Number two, you kena pastikan you punya liquidation di luar you punya stop loss level. Sebab you tak nak ter-exit terlalu awal. You dah analysis susah-susah, tiba-tiba kena liquidate sebelum you kena stop loss pun. Okay? So, if you're using isolated, apa you perlu buat ialah you perlu kurangkan leverage. Kalau you nak jauhkan liquidation price, kita kurangkan leverage. So, let's say kita guna 10 lah. Okay, 10x. Okay, and you can see, okay, liquidation sekarang 75. So, 75 jauh lah. Ya, 75 is very far. 75 about here. Okay, so this is good. Right, this is good. Okay, tapi tengok apa yang berlaku sekarang ialah profit and loss kita jadi kecil. Right, tadi 20 lebih, sekarang 11 and 24. Okay, so maybe you rasa ini terlalu kecil. You sanggup untuk riskan lebih. Okay, kita ada 100 USD. Let's say kita sanggup loss 20 USD untuk trade ini. This is our risk per trade. Jumlah yang anda sanggup loss untuk setiap trade. Ini penting. Okay, so kita rasa, okay, saya nak naikkan ni sikit. Saya sanggup naikkan sikit. So maybe kita kena naikkan cost jadi 40 USD. Sekarang, okay, dia jadi 23. P&L jadi 49. So, right now, we have already managed our risk untuk setting ini. For this setup, this particular setup, kita tengok, okay, cost kita guna 40. TPSL, TP berbaloi, SL kita sanggup. Okay, kena fikir, TP mesti berbaloi. Kalau tak berbaloi, kenapa you nak entry? Right, susah-susah you analyze semua. Kalau TP tak berbaloi, kenapa nak entry? Kalau you setakat dapat 1-2 USD, what for? Right, so kena fikir, TP mesti berbaloi. Stop loss, you mesti sanggup loss itu. Okay, so kita sanggup loss 23 to potentially make 49. Okay, and liquidation sekarang jauh. But the thing is, when you're using isolated, tengok, we are locking up 40 USD untuk trade ini. Capital kita berapa? 100 USD. That means kita kena lock up 40% dari capital kita untuk enter trade ini. Capital kita tak besar. Right? We only have 100 USD. But we have to lock up 40% of it to enter this trade. Okay? So, kalau you buat ni, you hanya boleh enter maybe 2 trade sahaja. Right? And maximum maybe 3 trade. Okay? So, dia tak membolehkan kita trade lebih banyak. Right? Because at each time, maybe you boleh ada 1, 2 atau 3 trade sahaja yang open. Our capital is locked up sejumlah yang besar untuk setiap position. So, I'm going to show you apa perbezaan kalau kita guna leverage yang tinggi dan menggunakan cross margin. So, take note of this. I'm going to screenshot this. Okay, saya akan screenshot ni. And I'm just going to paste it here. Okay, just so that we can have reference later. Saya paste di Telegram sini. Now, saya akan tukar setting ni. Saya tukar ni kepada cross. Confirm. Let me just move this. Saya kecilkan lah. Okay, supaya boleh nampak ni. Okay, we're using cross. And then, let's say saya guna leverage tinggi. Let's say saya guna 100x. 10 kali ganda dari 10. Saya guna 100x. Now, take a look. We are using the exact same thing. Okay, same setup. TPSL sama. Entry price sama. Tak ada yang berubah. Cost sama. Okay, TPSL sama. Tapi tengok. Profit and loss kita jadi sangat-sangat besar. Okay, jadi sangat-sangat besar. So, automatically kita boleh reduce margin kita. Okay, because this is way too much. Tengok, kita tak boleh loss begini banyak. Right? We only have 100 USD.
So I'm going to reduce this sampailah kita sama macam tadi ya. So tadi ialah 23.49. Okay. So 23.49. Let's reduce this. Maybe kita letak 4.5. Okay. Now look. Okay, 4.5. TP 51, SL 24. Lebih kurang sama. Okay. But look at this. Liquidation price kita. Liquidation price mana? 63. Okay, 63. Mana tu? 63. Lebih kurang sini. Sangat-sangat jauh daripada kita punya stop loss. Okay. So, secara automatik, apa perbezaan yang you guys nampak sini? Yang pertama ialah cost. Kita guna sangat-sangat kecil. Tadi kita guna berapa? 40 USD cost yang kita perlu keluarkan. Modal kita 100 USD. We have to lock up 40 USD. Itu tadi. But now, kita hanya perlu keluarkan 4.5 USD. We only locking up 4.5 USD for this trade. Untuk enter trade ini. Okay. Tapi TP berbaloi, stop loss kita sanggup. And liquidation price jadi sangat-sangat jauh. Okay. So this is the benefit of using high leverage and cross margin. Cross margin akan jauhkan liquidation price. High leverage akan kurangkan cost yang you perlu keluarkan untuk enter sebuah trade. Okay, so let's say the benefit of this ialah bila kita enter trade, we only lock up 4.5 USD. Kalau trade itu masuk floating loss, barulah dia akan automatically tarik sedikit dari kita punya capital. But the maximum dia akan tarik ialah 24 sahaja. Sebab bila dia sampai sini, kita kena stop loss. So the maximum that we will lock up, end up locking up is 24 USD. That is our loss lah. Right? Tapi kalau dia floating sini saja, maybe kita guna 10 USD, 50 USD negative floating macam tu. Okay. Compared to 40 USD tadi, kita kena lock up. Right? So you see the difference kan? Cara how cross and 100x affects your TPSL, affects your cost yang you perlu gunakan, and affects your liquidation. So this is why walaupun saya guna leverage tinggi, saya tak pernah kena liquidate. Right? And saya boleh open sangat banyak trade sebab cost yang saya gunakan sangat rendah. I'm not even using 5% of my capital. Okay, so ini akan jadi sangat-sangat function bila let's say trade you floating profit. Sebab bila you floating profit, let's say you dah floating profit 10 USD, this 10 USD akan masuk kepada your capital sini. Right? So you boleh guna floating ni untuk open trade lain. You have that capital. Sebab you tak lock up jumlah besar. Macam tadi. Ya, contoh tadi, we have to lock up 40 USD. Ya, we have to lock up 40 USD. Dan semua P&L dalam ni, dia fix kepada trade ini sahaja. Right? Dia tak boleh share dengan trade lain. Ya, until you close this trade, barulah profit tu akan masuk kepada you punya capital, and then you can use that profit to open another trade. But when we're using cross, bila dia floating, we can use that to open other trades because we have that capital efficiency. Okay, we have that space sebab we're only using 4.5 USD. So this is why, okay, now let me show you bila saya guna 400x. Okay, 400x, apa beza dia? Confirm. Okay. Sekarang tengok P&L jadi sangat tinggi. Right. So kita boleh kurangkan margin lagi. Alright. Let's say maybe kita hanya perlu guna 2 USD. Atau 1 USD. 1.5 USD lah. 1.2 USD. So now look. We're using 400x. Okay. It's the same trade. Guys. It's the same trade. Entry sama. TP sama. Stop loss sama. Tapi kita hanya guna 1.2 USD untuk enter trade ini. And tengok liquidation price mana?
liquidation price jadi lebih jauh pula. Ya, tadi 63, sekarang jadi 61. Okay. Jadi lebih jauh. Right, because we're using smaller capital, smaller costs. Okay, so this is the benefit of having the knowledge to use high leverage, yeah, and having the knowledge to manage your risk. Okay, so tengok, this is the ultimate one. 1.2 USD saja, but we can still make 21 USD, we can still make 45 USD, liquidation sangat jauh. Dan kita boleh trade sangat banyak kali. Okay, so this is how I use leverage and cross margin to elakkan liquidation dan maximize capital. Saya harap anda dapat belajar sesuatu dari video ini. Kalau you guys nak follow apa saya trade, cara saya trade, how I enter, how I TP, how I SL, cara saya build position dan take partial profits, everything I share in my trading journal in the Alpha channel here. So kalau you guys nak dapatkan akses kepada semua ni dalam Kaizen Crypto Academy, saya akan letak link di bawah. Itu saja untuk video kali ini. See you guys in the next video.